sampean anjing karena patuangan mama hidup nyalingit jadi mau bisa kebayar dia. Ada seorang pas ditindak ku dokter rumah was abdi teh cantiasa ulang tarima dina saneskanteun kasayan mama ka abdi salami abdi dikandung ke ayeuna nyesakeun hati ku abdi gara-gara sifat abdi ini mah dina wartos urang ngalangsang ka Kasiron abdi dikandung lahir ku braga lampir gede aya di firli dudu biwali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira begitu Nabi hampura mah gelis kasep anak ujang teteh anak mama dihampur anak mama teteh peluk mama hidup teteh gabruk peluk mama hidup mama soal deui punten kasuhun aduh nuhun gelis kasep hancing kesatina si soca mama nu mahal ieu ka hidup beral anak mama teteh ka alaika wa jama'a bainakum fi khair kasep anak sun kening dengan dia mama hidup sun kening na gelis kasep anak teteh mama hidup mama sing tahu sing sehat walafiat beral anak mama anjeun pilih sama dia tapi itu anggap mantu mama abdi putra barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair amin ya rabbal alamin. Tos tulis kasep anak apa bapak abdi teteh hampura abdi pak rumaos abdi geus meres tanagana bapak rumaos abdi geus meres kesangna bapak rumaos geus abdi geus meres kebahagiaan bapak begitu na abdi panjungan hapunten kasuhun lindungan ridho Allah kabarokan Allah kudoakeun ku bapak beral anak bapak beral anak bapak anjeun pilih kabagjaan dunya jeung akhirat bapak jazakallahu khairan kasiran sae deui panuhun sagarupieun bapak abdi sae deui barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair sun kening bapak hidup teten sun kening bapak hidup neng Lydia bapak jajangna tos bapak gelis kasep anak Umi bakal ibu mana ketawanya mana nangisnya siap lihat sini semuanya lihat sini ombak kaca beet ini teman-teman kita soal pengantin guys lah cukup lah sekali lagi soal pengantin nih aya kelepatan wire aya nasib kuring nyawe hati tuh ada yang ku eis puputron kalbu muga hidup dina siti bapak alam rumah tangga kapanutan singgu mati tutur ke dunia akhirat itu kewajiban istri sedap tawaka gelah zaman hidup lalagasan teu aya anu meredi diwangkit ayeuna kapayun teten kedat taki-taki nyoba dan kewajiban tapi na kudu sapanding jeung ibadah ulah pegat kawas aja rek tebih amin ya rabbal alamin mugi Gusti nang kayungan awur diawur-awur ku permen awur diawur-awur ku sarimi awur Bismillahirrahmanirrahim abi mah aku panjang sawerna bismillahirrahmanirrahim sok wur pak panjang awur ke panjang awur awur Allah mangga Pak Yajang habis Pak
aja. Bisa aja. Barakallah aja. Kurang sami-sami rizqo laku. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bajajang. Atur bajajang. Pak Mamat, assalamualaikum. Maka. Halo pemilik, halo pemilik. Pak Mamat, lo bagian, assalamualaikum namanya. Aduh, kayak kene. Abi datar ke Pak Mamat. Maka alhamdulillah. Waiting tomorrow atau Ada kan pada yang masih ini dia dulu ke Pak Mamat. Alhamdulillah. Bapak Ibu sadana panitia punten korsina dibereskeun deui. Urang lajeng kana tuang leueut sumangga. Mangga. Kangge Cara huap lingkup. Bismillahirrahmanirrahim. Kalembu 1 2 ayo neng. Ayo tadena, ayo sarang. Sarang teh. 1 taat, 2 3. Allahumma barik lana bima rojakana wa qina Bismillahirrahim. Alhamdulillah. Jangan bakal kaku nun. Ah iya. Oh mangga. Oh mangga parsa mangga. Oh mangga. Mangga. Siap. Oke, sok hanapkeun ieu mah bagina. Lepaskeun nah. Ya. Ada ping. Nah, ping naon ieu? Ping neng. Ping ayam ya. Mana ieu hulu? Siap neng ya? Nah, kapungur bapak teh milarian nasi sendangeunana, milarian kabarokahan teh. Engke saya teu kudu diatur, teu kudu diatur. Kalau geus sedik teh. Teu meunang. Siap. 1 2 3. Betul. Tuh, eta neng sana, sebentar sare lamun neng. Nah, eta ping neng, ping hayam. Amalin apa dia? Neng. Nah, suka dan duka harus kita berdua, ya. Perbedaan itu rahmat, perbedaan itu indah, Teten, Neng Lydia. Tetapi kalau merasa benar di dalam ayam, siap. 1 2 ya, bareng-bareng. Sarang. Siap Neng. 1 2 3. Sarang dua nala. Alah itu sawiya tosa ada tuh. Tosa. Halal. 1 2 3 boro-boro. Ayo. Aduh. Malu. 3. Ayo foto santai. Alah, haus. Aduh, Gusti haus banget. Ada haus lagi. 1 2 3. Terus. Masuk. Sakade 1 2 3 wel. Sakade ini wel. Siap. Ya 1 belum. 1 2 Pakai suara. 1 2 3. Buat siapa? Semoga naon. Di mana? Dadah, iya halus ya. Alam. Luar biasa, rekan selamat datang ke seluruh rekan-rekan dan rekan-rekan dari pengantin kita ya. Ucapkan selamat berdoakan buat pengantin kita menuju ke yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ayo, luar biasa. Ayo mau maju di nasi dong. Oh sanes. Terus kayak ibu hajat kan tuh. Kayak ibu hajat kan. Jen, motor aja iya. Eta saha motornya? Eta.
Dan juga kesempatan buat kita ya untuk mengucapkan selamat dan kepada mempelai jadi dia Samawa. Ya mungkin ini teman-teman dari mana? Alumni Al-Hidayah, ayo. Selamat datang buat seluruh para alumni Al-Hidayah. Mengucapkan selamat datang dan bersemangat. Selamat juga buat kedua mempelai ya. Waktu terbaiknya untuk menghadiri acara pernikahannya juga untuk mengucapkan selamat kepada mempelai dan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya mulia. Formal siap. Hitungan ketiga ya, siap. 1, 2. Belum. Sekali lagi. Siap. 1, 2. Yuk kayak bebas, bilang Wel. 1, 2, 3 Wel. Teriak 1, 2, 3. Wel. Sakay deh. Ini pas acara hujan nih. Suwe. Kada. Foto dulu. Enggak ya Cibrek kami di tukang ya. Formal dulu, jangan kayak bebas. Sakay deh. 1, 2, 3 Wel. Sakay deh. 1, 2, 3 Wel. Nggak hujan Cibrek. Teriak 1, 2, 3. Wih. Stop. 1, 2, 3. Sekali lagi, pakai Wel 1, 2, 3 Wel. Kurang keras 1, 2, 3 Wel.